ابا زهف گرمه ایرو پلیا گرمه لدیاربکر کم زده 43 و 44 و گرمی که گلک زده هش بر و که هدف بریار دایه میتینگ افعال ساعت 5 دربخه و القضا استاسیون اف میتینگ ورل درخستن ام جیل بر قضا استاسیون خالا تکتن نل و دره هشنها برگیری نولکاری اتنه ورگرتن باریرتن دانیجالی پلیسان و او هشنها افرش حموش بو ترافیک هاتنه گرتن هدف ساعت 5 میتینگ افعال دربخه به بشداریا میتاد سانجار به بردان öztürk و صالحه آی دنیز اف میتینگ دبره و بچم دروشمه میتینگ جی او کو هدفت بجه چارەسەری امن و جشار و کتخاری رنا درباره و که ده نها مهوانه که مهیا پارلمانتر هدفی روحای برز نصرت ماچین درباره میتینگ ده هورگلی زیادتر از شوی بستینم برز ماچین مرحبا شترم مرحبا سپاس کم جو شوپانداری وره سپاس چما و حوجدیتون میتینگ کو سالدار بخن اویک یاد دوه پیام سرگه میتینگ ده به چه به yani veki bunizanın Partiya Demokratik'e gelen kongreki damazlan bir kongreyda inki bir yare green hatten sendin o veki Türkiye siyaset tavi ketiye pevejwa helbijartını xabata Partiya Demokratik'e gelen ne kadar ambejin jibo helbijartını nebezi le perskereke civake pevisti veki van mitingara pevisti hebu dü mitingan ame bidamazrinin jivan mitingan yek la Ahmede Adyeminzi veki İstanbul la Ahmede u İstanbul her du mitingzi mijarevan diji şer diji dagirkeri diji ketxwariye ev mijareki pir giringe veki her velatiki Kürt zane 100 sale ev pergala Türkiye u her zedezi bi taybeti 7 sale ku ev desilattariya AKP u MHP hember Kurdan şereki Kireç şereki bi Pivan hem Bakur hem Başur hem Rojava dimeşine divi şereda encam-ı vidal civakeda fakiri khezani zeda çede be ketfari zeda çede be her ro emmeze dikin li Türkiye'de ev kesuku dabara xu nikarin bikin hecma ravan zeda de be بله از بین حال ترکیه دو اتفاقه اتفاق جمهور اتفاق ملت او نامزد وک رجب طیب اردوغان و کمال کلجداولوش با سرکوماری جهاتنه دیار کردن درباره و که ده و هلوستا هدف و میتینگ ده بلی به مثلا هون اتفاقان ده جه بگیرن آن نگیرن هون سرکوماری ده نامزد خو درخن آن در نخن ev miting jibo hilbijartina serokkomarî ne ev miting bingeh esasî wî jibo guhartina civakê jibo peyamê bidin desilatdarî û pergalê ku û îro li Tirkiye 84 milyon naxwazin ev rewşa awarta da bijîn ev şer em dibêjin na ev dagirkerî re em dibêjin na ev ketxwarî re em dibêjin na miting esas nabaroka wî evet, jibo hilbijartine nine. Jibo vi ev miting her velatiyu ku xo muhalife ev pergale dibine, ev de silattari dibine, peviste ku îro li qada istasyonê be. Jibo vi ev miting ne tenê jibo Partiya Demokratik'e gelen mu muhalife hêzên Partî Kürt, em bêjin rêxistinên sivîl, rêxistinên meslakî jibo hemû aliyan giringe. Spas mala baba. Spas. Un gotumek dawi bêjin bêjin. Banga me ev mitinga kata istasyonê çakwa girsayê derbas bibe peyamê Partiya Demokratîk gelan ev pir cî xwe bigire û ez bawerim ki bandorekî erênî li ser siyaseta Türkiye çêbike. Spas. Abbas heri dawi ve agahiye jî bidim HDP biryar daye piştî mîtîngan li Bakurê Kurdistanê dest bi serdana partiyên siyasî bike di nava partiye siyasî de kişan partiye nehîn em nizanin lê siba pê de wê li Bakurê Kurdistanê HDP dest bi serdana partiyên siyasî jî bike. Bale Mahri Yüksel, Diyarbakır Bakurê Kurdistanê spas.